এটা নাইট মুড ব্লগ হ'ব। নাইট মুডত হ'ব আচলতে, মানে ৰাতি কৰিছোঁ যিহেতু। আজি বেলতলাস্থিত লক্ষী মন্দিৰৰ আজি লক্ষী পূজা, সেইকাৰণে আমি আজি ৰাতি আহিছোঁ লক্ষী মাৰ ওচৰত সেৱা ল'ম বুলি। গোটেই বন্ধুসকলৰ সৈতে আছে বন্ধু এয়া, গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক, গোটেইখিনি আছে। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তেনেকৈ বনাম আৰু মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া বেলতলা মাজমজিয়াত আছোঁ বৰ্তমান। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। পুৰা অলপ ৰাস্তাত যাব হৈছে, ৰাস্তাটো পাৰ হ'ম, পাৰ হৈ কিনে এইটো মন্দিৰটো দেখা হ'ব। ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, দুৰ্গা পূজা হয় ইয়াতে। গেটটো আপোনালোকে দেখিছে, বৰ ধুনীয়াকৈ গেটটো বনাইছে আৰু লাইটিং আছে ভিতৰত। বলক ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ। निर्मल बुद्धि प्रदान करो, अवगुण सारे दूर करो, तेजवान गुणवान करो। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गणपति मुझको रिद्धि दो, लंबोदर मुझको सिद्धि दो, विघ्न न आए काम में, शुभ और लाभ की वृद्धि दो। गणपति मुझको रिद्धि दो, लंबोदर मुझको सिद्धि दो, विघ्न न आए काम में, शुभ और लाभ की वृद्धि दो। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। सरस्वती माँ कृपा करो, विद्या दो और ज्ञान दो, करो परीक्षा में सफल, मुझे सुखद परिणाम दो। सरस्वती माँ कृपा करो, विद्या दो और ज्ञान दो, करो परीक्षा में सफल, मुझे सुखद परिणाम दो। महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।